Aprangsi KARDOM kadu kave Karbetich 2.0 YouTube channel long kilangarado anafans tami lapen pinia bangkin hilinali tumafan Assam Recruitment 2023 labang so potak sinili sonsoni alam nali tumpan nang than pachini pon ikpo lapen nali tumjong si klarda kalam mate details kachini kangtung pote labang so video ki cheng pen kijut an lang igon lalo pote nali tum eson soni alam stame chini pon ikpo lapen non 10k kile ye fanta masap so welo la se non labang so YouTube channel nang kamri mi do pulo nali tum subscribe igon lapen 10k nang pile dun igon 10k jong sile lo pote nili nali tum afan puthot nili giveaway bang bi pon tu po lapen a giveaway bang kopi a hormone la bang nali tum mola 10k le te la ansin nali tum chini ponik po tangte pini la bang so AWARSAI puthak le pathiek pen lang polonang lapen chithan polonang Assam Police Recruitment 2023 non kivangji Assam Police Recruitment APHUTHAK dak pathiek pen chithan polonang lapen lang polonang lapen organization bang kenali tum theklong ponpo adak ke Assam Police Law Organization lapen post name bang da update shun mate update non wang po lapen total post vacancies dak 2000 fancy paklang po 2000 post ando po lapen job category bang Assam government job lo apply mod laki online lo lapen update starting date lapen last date dak non update dilang lapang so notification nang leda pola sinang litum jong si apply de nipul de non penali tum chire di bom sikime po documents kapen kapre ka son ahor munalitum ready bom sikime lo labang so chik local de non naik lang agosam olam labang so notification bang release ta hai lo lapen ason Assam Police Recruitment exciting job opportunity eligibility candidate daga class 8 person the chok labang so Assam Police ki join dunia pa lapen labang so article long penan ki tok pondos tameni lila article long ki tok an bang ke nili nang than pon edet po lapen ali tumjong se lying pulte labang so article link nili labang so video description along tame pi pon det lo lapen department bang ke department details bang ke Assam Police Law Department amen lapen requirement board bang ke state level police requirement board Assam lo lapen post details bang dak name of the post bang to be update soon no anta update delang dak nase update ban nale da prangpola pen kadu ka ve pen a post of vacancies dak bang ke 2000 an dopon po pay scale na litum dak thek pon long ige 12000 and 52000 an litum long pon ekbo for the post of cook barber la pen water carrier dhobi clover grass cutter ngaitum 12000 pen 52000 alang litum stame dak long pon ekbo the pen application fee bang dak notification long ke do thing si dak p9g p9sta nalitum hadak thek long po notification long munang klang lapulte la penali tum jong se helpline number kapre galam kachini kang tung pulte la helpline number screen long thek pon long igi la pen pole nalitum email id long stame nalitum email pen stame arju ikme SLRP Assam@gmail.com labang sodin nalitum mail lo igon alang litum stame eson sonia lambang nalitum panang than don ikpo la pen eligibility lang naman na aprang se education qualification kenang zia bang ke class 8 pen chenglok da class 12 an ke pastang abang pu mate abang pinang po lapen employment exchange ta nalitum dunang po lapen nationality bang ke Indian citizenship nang po lapen permanent resident of Assam long kido abang pu mate abang pinang po lapen regional language bang ke lake nalitum la Assamese alam bang ke thekvek nang po lapen age limit bang dagla son 18.40 years ang bong mulam abang pumate abang piatum si apply no long shot po lapen dak ketok pon bang do orlang age relation banane tum lai theklongi lapen ke planning stamina asap so step by step dak than pon iglo nalitum labang so mojong sa update bang te nalitum apply link longi hala bang so link lo nalitum registration pa prang nang po ada nalitum information lapen kapre so na fill up nang po lapen der nalitum recruitment ID nalitum long po application ID labang so application ID kalte mobile number lapen date of birth bear pens tame nalitum login long po login lo that pen apit nalitum kado ka son an nalitum fill up nang po fill up that pen documents amukha bang upload nang po copy documents ikenang ma labang so documents bang ke lapen upload that pen apit nalitum submit nang po submit that pen apit nalitum application bang successful lo submit la penalitum labang so acknowledgement abang kinalitum screenshot kalite print out igdat nang po na sonno kitok pon bangke
lapen important dates bang lang polo nang important date bang dak event non online application will be open from the update soon si tok iklang lasi nang leda po labang so adet bang komantum labang nang litum labang so YouTube channel long si tek ponlong ikpo lapen nang litum jong si lahai update nang litum kilong veri fan polte labang so YouTube channel bang nang litum subscribe ikon lapen videos tami nang litum kan ma share on nang litum share pon ikon lapen lason thak thaklo non dak update bang people lang the coming soon si do bom lang na itu na screen lang tek ponong po online application link the coming soon la pen corridor gum notice to the coming soon la pen notifications tame coming soon lang notification on release pon pe lang so tame si update bang la son lon on la sochik local ta agos molam bang ke la bang so recruitment notification bang ke release pon vek po la pen klang vek po jo la son alam bang ke Senali tum labang so video lang misen pul share ikta kan ma share un kar biang long arat tame pelang ik nang la pen pachini ik na lasi pinia video lang mani lilan se kang tonik pola pen pinap kaprek puthot a notice mata information nang wan pi pon nang litum pan lasi hola so le chitong nang la pen chiki chitana tange dumi thak me kadu ka ve kar british 2.0 youtube channel long kilang arat do anapan stame nilihin pen kardom